bab ngal dambugal hino yewta en fi zakat bahimatil an'am kamulakhasul fiqh ngal dambugal hino yewta en fi jakka nemoradi mummunteji nemoradi din aligoy mummunteji neetedi din. ilam andu ya akhi wondo jentade o tafsir anna min jumlatil amwal hino jeya e dental jawle allati den aw jaballahu de Allah wadini fiha e mudun az-zakata zakka on bahimatul an'am di do mumine moradi wa hiya koni din al-iblu ko ngelo din wal baqar e nayni wal ghanam e dammi din bal kon hiya dido fi tali'atil amwal di woni ender yellitande jawle az-zakwiya itatede zakade fagada dallat gondi tindini ala wujubi e do waddagol az-zakata ittugol zakka fiha ender de do jawle tati al ahadith as-sahiha hadise je sellude ken al mustafidata nafaide anin nabi yettade annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam wa katabahu nelado Allah on windi fi o do nelado Allah on windi dum kadi wa katabahu e konko kanko nelado on o windi fi sha'ani fiya kede do ittugol zakka de do jawle wa kataba windi khulafa'uhu lunti be mo ben ma'rufatun anda be mashhuratul lullu be fi bayani fi bangengol fara'idha farilla dido ne muradi tati wa ba'atha be immini as-sa'ata yahobe lijabayatiha fi yantoygol o do jakka adda min qabail al-arab immorde e gori arabu di haula al-madina taqo madina wa ghayriha e koina madina ala imtidadi saha e do fontande tereng al-islamiyati islamu yankejo o fatajibu hino waddo non hino waddo zakata ittugo zakka fi libri kangelodi wal baqara e kanay wal ghanam e kadammi bi shartaini sabutimmugol shartiji didi ash-shartul awwal sarti aranon an tuttakhadu konde nagge ngemma dammingil ma ngelo bamban jogi torte konde banne irte li durrin fi ko bire wa naslin e fi ko rima lali la amal hara jogoraka fi ko golla be mana wona ko wada special man fi ko wadde masalan si tay woni ngari ndim ma ngelo bamba wadama special man fi ko wadde hara dun don zakka itatake mu li anna sabuno kamba hina idin ontuma takthuru hara hino dudi manafi'uha nafore mabba on wa yutibu hino weli nama'uha mawnugol mabba on bil kibri sabu mawnugol wan nasli erimugol fahtamalat hande kadi mbarondoto al mawasatu yajendeji dududi ashartu thani sarte dimon an takuna konde mummunte on latoto sa imatan orowo ay ra'iyatan aynoytedo kaburure لقوله صلى الله عليه وسلم سبما كن لا في كل إبل سائمة وني اندر كلا نجلودي أوراي ديها في كل 40 اندر كلا دي كابانا ابنة لبون كويتكم ابنة لبون دون يلهم ونكم موينود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والصوم هي بفيران كويتي أورغول أي الرعي كو أينو يتيدون فلا تجب الزكاة زكاة وداك في دواب اندر دابه وتعلف فوتامبا بعلف تعلف فوترامبا بعلف سب فوتان دي اشتراء لها تاكو سودان غولمبا كومبا نياما أو جمعه ما دum moɓindiri angolmba soppono yamba ɓorano yamba kaburure moɓindiri adda minal kala immorde huɗo kon addanamba a wayri mako ina hudo ko wano baabe ko nandita taymu haray mbaado yittogol zakka waddake e mabba hada dun do idha kanat sayuni latike tu'lafu ko fawta dun al hawla hitande kullahu de fop mayre aw akthara ma ko buri dudude hitande haray zakka on waddake awalan aranun dun non zakatul ibli en yewta fi zakka ngelo din ko e der ngelo di jel hebata zakka on waddo ma wa idha tawafarat ash-shurutu staydi sartiji didi di addu den da timmi wajaba haray waddike hande kadi fi kulli khamsatin ender ngelodi joyi kala minal ibli immorde ngelodi ittugol don shatin haray dammi wa fil ashr ender ngelodi sappo kala shatani dammi didi wa fi 15 ender ngelo di sappo e joyi kala thalatha shiyahin dammi tati
wa fi 20 e nder dammi nogay kala 4 shiyahin afwan wa fi 20 e nder ngelodi nogay kala 4 shiyahin itta don dammi nay kama dalla ala dhalika sunna wa sunna on tindiniri dum wal ijma'i e fottanegol jungo jomirabe gande be allahumma siwanatu wa nabi addiri non ka minhajul muslim e ka bulughul maram e defte dudude lollude sellude defte sunna haray ngelodi din dey ko di jowi woni ko ittante dammil ila ka feƴƴi don di jowi haray hande kadi wona dammi itete haray ko ngelodi amma non Salih ibn Fawzani kam lakhasul fiqh do kanko ko holli en ngelodi joyi ko dammil ngelodi sappo ko dammi didi ngeloji sappo joyi ko dammi tati ngelodi nogay ko dammi nay kanko don ko holli en do wonon fa idha balaghat sidi timmi 25 ngelodi noga e joyi fa fiha wo haray woni din don bintu makhadin ko do woni nyalum hoddakum nyalum bi mana wa hiya kuni dum ma tammala ha ko kunyalun timminkun sanatan hitande wa dakhalat fi sanati thaniya kunnata ni hitande dimmere de sumiyat bidhalika kun innirama bint makhad li anna ummaha sabunene makkun takunu latike fil ghalib ko buri dudude kon e tanji din gad makhadat gomdi hikun wondi e makkun ay hamalat fil ghalib ko buri dudude kon gad makhadat haray ngedduñi ko buri dudude kon nene kumboboti on timmun kun hitande no natande duubi didi ko buri dudude kon haray nene makkun duñi fendo don ay ko ni makhadat ay ko ni dum hamalat haray mba duñi fewndo on leer don hande kadi non mba inna bi duñumba walaysa wonali kawniha latagol mabba mukhadan wonali wonugol mabba banko mba duñumba shartan wonde dum don ko jeya dum e sharti yini wa inna ma hada andu dum do ko wadida ta'rifu la ko fi andirgol tun ko wiete kon bintu makhad bi ghalibin ko sabu ko buri jalade kon ahwaliha al haliji mudun din fa in adamaha sitayuni kun don wasa masafe nyalun hodda kun hitande no yande duubi didi sitayuni kun don ala haray ajza anha hino wawa kullontade ibnu labunin ko duwoni gaum bi ko sammahu safe gaum hodda kun li hadis Anas wonande hadis Anas ibn Malik radiyallahu anhu kaw nelaado make fa illam yakun fiha si alay nder ngelodi di bintu makhadin nyalu wonko muynude fa fiha harahino e nder majjinun ibnu labunin bi ko sammahu dakarun gorun ara yokun don itte rawa Abu Dawuda wa yati aroya bayana bangingol mana ibnu labun kon doni firo ibnu labun tigi wa idha balagatil iblu singelo din hewti 36 capantati e jeego wajaba fiyaray waddi kedin don bintu labunin nyalun hoddakum li hadis Anas onande hadis Anas radiyallahu anhu wa fihi woni e nder majji dum don haray ko dum doni ko hana ittede fa idha balagat sidi timmi 36 capande tati e jeego ila 50 wa 40 ha capande nay e joyi fa fiyaray woni din don bintu labunin unsa bi ko sammahum deyum bi mana nyalahum ngeloba hoddakum wa kama dalla wano tendiniri no ala dhalika e dodum al ijma e fottanegol wa bintu labun ko wiete bintu labunin hiya mbang ma tammalaha ko kumboboti on timmin kun sanatani duubi didi li hada ko sabudun do summiyat bi dhalika kum wi irande inde li anna umma sabunene makkun takunu latu to fil ghalib ko buri dudude kon qad wada'at hamlaha haray kurrimi redu haray mbarimi redu ko badduñi kon fakanat mbalato hande kadi dhata labanin jonko sang jombira walaysa hada shartan kunu tuzur dum do wonali ko sartide lakinna koni tun ko dum do wowlira expliquera ta'riful laha ko fi andingol en ko wiete kon bintu labunin bil ghalibi ko buri jalade kon fa idha balaghatil iblu singelodi din timmi 46 capande nay e jeego wajaba fi yaray waddike e majji hiqqatun hanunge ko woni hanunge wa hiya ko ninge ma tammalaha
ko ngenge timmani ɗum salasa sinina duuɓi tati summiyat bidhalika mbaɗo kadi wi'irama hanumba wiige li annaha sabu no kamba bi hada sinni sabu ɗin duuɓi tati ko mba jogiɗon istahaqqat mba haani an yutraqaha nde ƴawata mba alfihlu ga'i ngeloɗi ɗin hananimba kadi wan yahmila nde waɗɗete alayha e hoore mabba waturkabu waɗɗe nde ƴawete e hoore mabba waɗɗe mba haani jangugol mba haani ko ɗum woni e waɗɗegol ko ɗum waɗi simba innira hiqqa tun ko hanuge fa idha balagat al iblu 61 singelo ɗin timmi capanɗe jeego e goo wajaba fiha ray waɗɗike nder ɗin ɗon jada'atun sulkol wa hiya koni sulkol ma tamma laha ko koltimminkol 4 sinina duuɓi nayi summiyat bidhalika mbaɗo kadi wi'irama sulma li annaha sabu noon kamba idha balagat simba timmi tun hada sinna ɗiɗo duuɓi ɗum woni duuɓi nayi wajaba fiha aray waɗɗike e mabba jada'atun afwan ay aray ko hada sinna ɗiɗo duuɓi tajda mba solay ay koni ɗum yasbutu sinna ha ñiƴe mabba on solay wa dalil on ala wujubi e dow waɗɗagol aljaza'a ittugol solkol fi hada almiqdar e nder nde ɗo eɓɓore min al ibli kangeloɗi ma fi sahih ko konkoni ka sahih al-bukhari min qawli rasul immorde mako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kaɓe maaki fa idha balagat singelo ɗin timmi 61 capanɗe jeego e goo ila 75 ha capanɗe jeɗɗe joyi fa fiha woni e majji jada'atun sulkol wa gada juma'al ulama comme ɗi jomiraɓe gande ɓe hino fotti ala dhalika e hoori ɗum fa idha balaga si timmi majmu'ul ibli moɓodiral ngeloɗi ɗin fop dental ngeloɗi ɗin total ngeloɗi ɗin si timmi 76 capanɗe jeeɗiɗi e jeego wajaba fiha haray waɗɗike e nder ɗin ɗon bintu labunin ko ɗum woni ɓi kosammaji ɗiɗi wajaba fiha haray waɗɗike e majji binta labunin isnatani ko ɗum woni ɓi kosammaji ɗiɗi ko ɗum woni ñalbi ɗiɗi legoy isnatani ɗiɗiɗi li hadisi sahih sabu hadise selluɗo arɗo wa fihi no e nder muɗum fa idha balagat si tawi woni ɗi timmi 76 capanɗe jeɗɗe goo ila 90 capanɗe jeenayi fa fiha haray woni e nder ɗin ɗon binta labunin ko ɗum woni ñalbi ɗiɗi timminɗi ko ɗum woni hitande hino yahande e duuɓi ɗiɗi hino yahande duuɓi tati fa idha balagat al iblu singelo ɗin timmi 91 capanɗe jeɗɗe goo wajaba fiha haray waɗɗike ɗiɗo hiqqatani hanuɗi ɗiɗi biigi ɗiɗi li hadithi sahih sabu hadise selluɗo alladi on jaa fihi arɗo e fi muɗum fa idha balagat singelo ɗin timmi 91 capanɗe jeenayi e goo ila 20 wa mi'a ha temdre nogay fa fiha haray woni e nder ɗiɗo hiqqatani hanuɗi ɗiɗi turqatal fahal ɗi ga'i ngeloɗi ɗi woni ƴawde e hoore mum janna wali ijma'i e sabu fottanegol ala dhalika e dow ɗum fa idha zada si tawi woni ɓeydike noon majmu'ul ibli moɓodiral ngeloɗin total majji on si tawi woni ɓeydike an 120 ka temedere e nogay bi wahidatin si ɓeydike ɗon haysko gotil wajaba fiyaray waɗɗike ɗin ɗon salasu binta labunin ko ɗum woni ɓi kosammaji ɗiɗi hara ko ñalbi haray ko ɗum woni ko waɗɗi e majjili hadisi sadaqati sabu hadisa yewtuɗon fi zakkaji ɗin alladi on katabahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah on windi wa lafzuhu e konngol maɓɓe ngol kaɓe maaki ɗon fa idha zadat siɗ ɓeyti kala 20 e dow nogay wa mi'atan e temedere fa fi kulli 50 haray woni e nder capanɗe joyi kala hiqqatun hanuge bi mana wiige wa fi kulli 40 e nder capannay kala bintu labunin ɓi ko sammawe thumma yajibu refti no waɗɗi ala kulli 40 e dow e nder ngeloɗi capannay kala bintu labunin ɓi ko sammawe hara ko ga'um wa an kulli 50 e nder kala capanɗe joyi hiqqatun hanuge nde ngeloɗi ga'i ngeloɗi ɗin ƴawata e mabba jannamba saniyan ɗi mon ɗum zakatul bakar ko zakka fiiɗi ɗo nayi wa amma al bakara amma nayi ɗin fatajibu hino waɗɗi fiha e nder majji az-zakatu zakka on bin nassi kaƴiyal ka dalil tigi tigi walla ijma'i ka fottanegol fa fi sahihayn nari ka bukhari ka muslim an jabir ko ƴetta jabir radiyallahu anhu o wi sami'tu min nani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu be maka ma min sahibi
iblin ala e jong ngelodi wala baqarin wonana e wala ganamin wona dammi la yuaddi tawdo jabali ittude zakata zakka mudum on illa jaat siona ɗin mummunteji ɗi o sali ittude zakka e mum ɗi siwona ɗin addoyte yawmal qiyamati ñande dargal azama haray ɗi ɓuri janɗude ma kanatu no ɗi laatorno non ka aduna wasmanahu hara kadi hiɗi ɓuri fayde hiɗi ɓuri teddude tan tahahu ɗi juroramo mbotiramo yaaɓiramo ɓe quruni ha galaɗi majji on e kormoje majji on watata ɗi yaaɓiramo ɓe faafi ha kormoje majji on ɗi juroramo galaɗi majji on ko noon gerdete ha tagore nde gayne ñaawede haray ko mbangelo bano juromo yaaɓamo feƴƴa mbaɗa hino hewta masi ko dammiɗi masi tawini ko nayi ɗin ko non 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 وقد ثبت قوم دي سلي أن معاذ كجت معاذ رضي الله عنه أن النبي وند النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه تمان بين النوم إلى اليمن أمره بيامر نوم أن يأخذ عند جتة صدقة البقر زكاة نيدي من كل 30 عند كل تشابان تتكلا يجتون تبي أن جوك كل ومن كل 40 ender na'i cappan e kala musinnatun yo ƴettuɗon wiyete ngel musinna rawa ahmad wa tirmidhi ko wiyete tabi'a ko ga'um kun hitande ko wiyete musinna ko nge duuɓi ɗiɗi fayajibara en waɗɗi fiha e nder ɗin ɗon rawa ahmad wa tirmidhi fayajibara e waɗɗi ke fiha e nder ɗin ɗon fayajibu ino waɗɗo fiha e nder majji ida balahat siɗi timmi salasina cappanɗe tati tabi'un jokkukol gorol aw tabi'atun maɗum jokkukol deyol gadu tammare gom ɗi timmani li kullin min huma gotel kala e ɗiɗo ɗiɗi hara kun timmini sanatan hitande wa dakhala hikun natande fi sanati thaniya ka hitande ɗimmere summiya bidhalika kun ɗo kadi innirama jokkukun lianna sabu kankun bobutunkun yatba ummahu kun jokkukun yumma makkun kun jokkukun nene makkun fissarahi e nder newende nden e nder yaajende nden wala shay hay hunde ala fi ma duna 30 hunde fawaki e nder nayi timma cappanɗe tati ɗin zakka ala e ɗin ɗon few waɗɗaki si wona jommum yiɗa waɗa plaisir waɗa volontaire inna itti ɗum ɗo zakka li hadis maad sabu yewtere maad qala o wi amarani yamirila rasulullah sallallahu alaihi wasallama hina ba'athani tumande o nelnolan ila al yaman alla akhuda wonde watami ƴettoy min al bagari immorde nayi ɗin shay'an hay hunde hatta tabluga 30 haɗe timma ngeluɗi cappan na'i cappantati fa idha balagha stayuni timmi majmu'ul baqar moɓodiral nayi ɗin 40 cappanɗe nayi wajaba fiyara waɗɗike majji baqaratun nagge musinnatun musinnawe ko ɗuni nge duuɓi ɗiɗi waya ngen ma tammalako ngen nge timmani ɗum sintani duuɓi ɗiɗi li hadith ma'ad wonande hadith ma'az radiyallahu anhu qala o maki wa amarani yamirila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhuda ndemi ƴettata min kulli 30 e nder dammi e nder na'i cappanɗe tati kala min al baqari ka nayi tabi'an jokkukol gorol e ga'um aw tabi'atan ma jokkukon ñalum wa min kulli 40 e nder ko ɗum woni dammi na'i cappannayi kala musinnatun nagge wiyetegen musinna ka nayi ko mbantimminba duuɓi ɗiɗi no yande duuɓi tati rawa al khamsatu ko joɓɓeyon ko yaltin hadisen wa sahahu ibnu hibbana wal hakim fa idha zada stawni ɓeydike majmu'ul baqar moɓodiral nayi ɗin ala 40 dow kolce cappanɗe nayi wajabara waɗɗike fi kulli 30 e nder nayi cappantati kala hare koyo are lime haray min ha hino e majji tabi'un jokkukol gorol si ala sino wodi si tawi woni ala jokkukun deyum wa fi kulli 40 e nder kala nayi cappanɗe nayi no ton kadi musinna tun wiyeteɗum ɗum musinna bimana toujours wiwɗen ko ngen timminge duuɓi ɗiɗi no yande duuɓi tati wal musinna ɓe fiɗan nden kon musinna hiyalati ko ngewon ngen kadi saratu gom ɗi nge wonti thaniyatan hiyallati ko ngewon ɓen ngen kadi saratu tawmba wonti saniyatan saniya summiyat musinnatun mbaɗo kadi innama musinna li ziyadati sabu ɓeydagol sinna ha duuɓi mabba on wa yuqalu laha hino inna nemba kadi thaniyatan saniya ɗum ɗo fu muɗum hino selli ka wi'e
haray en senday kanyum dambugal ngal waden darsu didi haray darsu arano hiden hatta do yondinora do yiltode rewtoden dun do ha faamen embere ko fiinudo en kon embere faamuwel makko ngel o wadani engel e mudum eto den hara kun faamu hun don en duitali kun rewtoden ha wawen kun don musibbe am worbe rewbe